Yeah. That's my she's chinunta. Mac, funny math. Look, you'll never plug a martian, alright? Alright. Mac, onion at garmar meal sachum. Well, Brown, she's in here. Do to shag din golastama. Khudal mamach agus khalman zaud bus. Neil Sam here. I mean, don't to hide door might and agus. What a pick up alarm pion lehud. Come on presentation to you and gan lehud agus sha fear havachtig. Let the hell rumse. Or fan shall lehud. Go stay. Oh, gur meal maar Mac. Oh. Right. Kennedy, if you're good, you're here with babe pigs, and they just ask him. Hits look the rashes, the sausages. Rosha. Oh, what's the point? You know, Sean had some Benny Harvey coming faster than we. Be careful to if it's home, the father. Hey guys. Hi, Sharon. Hey, crack. Na, cracker bheith. Seach in school mar ma bhealach go gáile. Tá stuff all in a gimach to top shop ar leathada. Oh, lucky you. Look, we're all on fact the clabrach lib acha ta screwed it in a cousin. So, na bizar noch is no maro for who. Aye, Captain. So, Kichel Dave. ooh, you may gemech is that so níos mónar than a bheith eile faoi cén chuí ará, Dave. Sure níl anam sach go cahar leis. Or healerish. Dúir déanaín leom gúil se bheith réiteach anháil ina chéile. Well, kam is ní smú ólas all an éan cena. Nis nach gaha. Only listen the water. Tá sé go fada ó rinne mé rud mar seo. Ar an ní bheith strófad behart an net sú stór. Ho nach mai. Céir de haar loi man bhfuil tada le play going. Smuoinigar. Tá muid díreacht rééis ordú agus tu go muid fi dearan nach bhfuil tada gute na goinglen na chéile. Ar bech céad mai bheith. Nar út sé héindet nar a sé déin déitlis na cíantachan na dit. Sin é díreach é a bhaire. A kind free dates. Cheapach din ar big or born again teenager me. Stop. Má tá drogad ar tanú, Peter sé bhleg na pectúí nóra a cínt, agus an sin ní bheith chaintí dín na níimrí áid. Only listen the water. Nancy, brenna tapronar fin wild. Fin troch go dummer tip to machas galin. Ní chéad. Oh. Waide. Well, that's a surprise has eccleston, John. Ca me deú sí sig míon bínis mar benna toras í réise. Be mar calli tar bála Nancy. Oh, Denise, hi. Brenna, what's your letter in here? My screwty. Yeah, turn on with him. Tá cúpla de duine bha mar chuú. Okay, fan an cholat. Well, Lavak. Leis sem ggóil tú ag rion turbhís hackníar an mala seo. Well, níor go na rialh go díach. Agus tomáí. Yeah, dead as nurture. Agus aberlam an méid seo. An mé ar fáil cean na lehananta seo le toras timppel Connemara thuirtú. Ní dhearna mar sin le tamalanis. Yeah, just crucial. Oh, fun. Sure. Oh, gur a mai agad. Anis, seo leat. Be café agad, is a bit ag fanart ar má iníon goláte? Yeah, okay. Gur ma had. Yeah, bhí mar caint le seanineh. Yeah, bhí si rá gur lás iad. Yeah, tá le amsa. A chuimnat bhí mas caint na CDs a bhála tú. Yeah, so tuag tú hart fanúna mar sin. Okay. Feic mar ball tú. Okay, slán mar sin. Bye, slán. Ar choiltó sin, tá Dave le hart fanúna. Nach chu sé sin ítach. Yeah, tá. An habba tú fó sánias na popper scrúdí sin. Nach bhfuil is go mág tú straight é on. Oh, yeah, right. Oh, come on, Brianna. Got tú cún of course from the kids fichomach le cahab. It's lad untrendy é Dave, you know. Yeah, I know. Mass your cheart come ceang na eyebrow ring snál. Fach Dave, Harvard tógi le sin. Sin a chud style, you know. What is a crack also? Oh, Dad, is about our father by in the road version. Go, Dad, as of your fucking Irish have cared. Well, jed bhí an ná. Céir ceappa do bhainte eyebrow ring. Ceannaí bug bídach. Tá go leir daoine chaamh na leonnta seo. Agus galore daoine áins infections grána dá bhar comá. Bhain Harvard cuamach agus néchain nach bhfuil dochtú hart a darlach inrúd. Stoi gúlinn ceart a gríine, rockach Vince, crackáilte.
Cé bhánach bhana tú go dtí hééis na bana se agus ceiste go an sin. Yeah, so in the chuis beer grunger my bridesmaid. Okay, Rihanna, Galuet, Takun of my image consultant ag tasta wim. So, cad cheap mam fi sure fad. Ishlú came on star-studded London story. Actually, Wallert. Bhí berta cub delighted bhfuil machchan sesial túsan tre smáile. Well, cé cheapach. Huh? Scoil sé ceiste tú hína bhúnú hart an seiricha. Well, nach féidir le mai pro an teach. Sin íon schuilech an na leinti seo. Tá mobile agus laptop am. Cé eile bh chuim. No. Right. Come on, achart, ab macha. Sra silir nach nieintin tú le ma flein. Well, ní héna chuir bheag smátá sada. Na mach se bhád níos profisiúnta, da dócha cean go náfi cin nuair sin hall. Look a chatrina. Fog an profession tucht fumsa. Tá samsa go mácad me duna. Will you trust me? Wel, i'r tai. O, wel, os ydych sio, a stad na lawr ys yn dochwabaret. Hyn eisiau TD mai lawr. Anna ní bheith se ná acum, ní bheith se ná ag gamléireach recha. Ik ben splash more sin magpie voor to ord wall go job al ord. Har a hannu ba cantir. A gyda mo higad mar sy'n hen. Actually, cynnig mae hyn y pys cael hyd y camera rogur ma an toki leis. Fair play chyd. Nice. When you saw job or nice. Peg me chef. Sa'n stoki. Oh, Jack. Ah, Tom. Hi. Hey, scale. Tom Con, just like a muscation, mate. Oh, not proud of what you're doing. Yeah. Well, I couldn't hear it. Voor mijn hart of Barry. Is je kort de horse, ja? Barry, God. Beval een couple of lenen schrijven. Kom les keer, ta kennel Jeffrey Ramsey Tom. Ta over de Jennifer Grantering. Ja, wel, Boris dacht ik, ja, ga maar een beetje. Ik zei, tjure mij heel wat. En kijk er al. Nancy, die Zephyr. Come on, ta place gan seo. God. Tá tí hosa sin a leabhar like. I mean, ce sé dhéanana? Sib sin am ná, be ceart go mé is agus se. Oh, it's mom, isn't it? And Gillis is Ní chilíonn sé tada, agus a rénos. Cé hé an Dave seo tá teachtar cuairtegan. Dad, tá mar rála. Ná tú an third degree ho as an seo. Níl mé ach gíri allama an gaha mé an China is fear hógal am an tétranóna sin méid. Dad. Vince, chur stop le a go plaiciíochta. Tás a go mágó sé sil go mórda se. Gurmád sinnéad. Ní heastíon mé amach allama céim cinál colúdars a tá mar róis a bheog sa chuneáil. Agus céir a glíonn túir an image in a ríis. Dad, níor féidir label a chuid. Well, tásúla déanana mé an chadón letas ús a rénos. Nancy, come on. Waar is dit? Sheila? Ah, sim go le postland het is dit hier al. Wat hoor as je hier? Oh, kom maar. Hier op William got glued door het skeel zo hier op de wiel doing. Hier op de wiel? Ja. Wan hys grí tuairta amach ríis dúir? En hé sin é chorbeach sean rud é gúil an láhain seo hir agus síliú trúr crinne in éanaach daco an chatan seo catte. Is er zo'n vuile blank zeg maar op alle is. Sé an rud é ná go rá deacracht ag an láhain seo chlán a hosú de gáhlíí nús agus síle gnéanaach sé ábhar má chlár. Mar leisceil leis Laura seacha mar phríomhthúrisceir in stáisiún seo le chear chamsan scéil sin na chlúdach. Ó, níl dót faoin spéir agam sa chat sin a gur idir seo de scothúach síle go bhheile chun scéil seo a híle de bhhar an jaus tá crochaí aici ag plé le scéalta persanta. Oh, agony aunt and her to the rescue, Arish. Ní sin ní se chatrína tá scéalaigh brisúil seo agus bháilim bheh se. Well, all right, well.
Fischer na gádaí tíorchanéis. Tá cat go hiile agus go humán ag líam ach plé maid sin amach anseo sin rud is táchttaíis go méid síle cat leor. Bhfuil tú cinse nach gur méid glíoch ar chochtúr. Tá me go brebe me geartar. Tá sé sad chópóisiú rudí on daoine le áirde haint ar pein. A chatíine bhís le an scéal seo a chrúdacha níis. Ó tá soach má lein scéal chlúdacha na siúil? Capánacha tíon just dionne. Relax, dionne mé agus fáilte. Agus níis, tóca líam cíldír a chóhhaile agus séisteach a chlása níos déana. An na bíí amide, Tá sé lí leí mágam an le dhear fé par a go. Jeez a híle. Tá dermdar náte fe láháin. Tá mis ná íana. Gu mar gluchar Jack feic me se Somáile. Beag mar chin nos go gaiid dair. No, ó. Ja, ceil tú. Seo, fi an sin. Am sní hí ní me ná bhhail, níos a cuatúnéí han me. So, an mé caponté agat tá go fannacht. Am sní bheith ní bheith, Tá is té ótáhaid am gur maiid. Well, tásáid chu dearan siad mar a bh le té agus mar gan é. So, cich bhfuil cuasa sa siopa? Am se tá sé tain. Bíon rud a cinn le díanú gúna ans go háidir nuisteach an nála cúil sé. Agus pedar, cich bhfuil se? Jo caiile anú, mar a chéile gúna. Well, ceir a cheapan sibh? Wow, Nancy, tú brenn déí nach chuna. An des, Nancy. Go tú gá le fashion genre a cinn ba. Seach go gálah a búla le cáide sinna méid. Céan cáirde an gáile. Tá habalm na dúnis túrópa Nancy. Narin is tú céirt chun Nancy. Níhha mu dúnis leis. A cum an, codú gáil Nancy. Ja, go on, Nance, inis chunne. Stop gé? Nancy, tá se go mága tain seach dop. Tá déit mór nach take chalíní. Leis sé bhar tá geanas ar an business complex in nuas. Oh, bhí Daniel a bha. Well, Nancy. Ach, cheap me gur tú gur sé an pósta. Well, níl sé pósta. sé sin de bhí sé pósta ach caiilú a bhein bliantóin. Jaf me sin. Néí letain is Nancy star. Hi, Daniela. Ce chuúil tú? Come on, is. Tá brenn go háling, Nancy. Oh, stop. Níach an gúna seo solas an léile na cianta. Oh, gam na scéala. Seo am a grathar, Vince. Jess búil le dain. Hello. Agus sa Virginín, Rihanna agus Róise. Agus gan dátá ana go ar bháir an se. Tá go divan. Tá tú chuiláte bháire? Well, is dócha go ceartúing bheith búla bóthir. Ha? Tá mis réir an chuoi? Well, bí chaní hagaí. Ní anna mé hí. Jaf me sin. Sorry. Well, feice me sibh. Slán. Slán. What? Look, I really can't hear you. I don't know when I'm going to be home. What? Look, I'll see you whenever, okay? Okay, bye, sweetie. Sweetie, I've been not into it. Took a lower at him nach a different agam though, you know. Branch here and humor. Kira, my lad much in a rhyme or shop, why much absolutely quichte. Agus sin an plan. Tá neir the awesome go a presentation sin hard. Now, agus dúirt me let go out to all right. Now, cá siir sin agus ná ligin ire. Good. Sin an stuff a chu an palace and ozone. Os a cancer stuff a thomas, fecher an stuff ráhús an gin. Now, ní chahan an lad sin a más an labar ihe uair gorcha. Hey, Kippy Kiwi Mike, the sweetie. Sure by Sheshanik imach Sarawanik Tashdal reached. How much hot water bottle leg in the Hunya Salaba Lady Lynn, you know. Hey, Canella. Yeah. Banga back to shop. So, céir deachtar fú seo, tá ítach nach chuil?
Screaming dragons? Nah. I should kill a mellow domste. Be out of muck savage party. If you make a gig and nurse a point. Oh man, we should mental there for. Oh yeah, bhí me ceapí go lán ach bhí arm DJ in of the disco club oige. So, they sure hey. Sure they do collection. Oh ní ha, níl sin ach le sean stuff. Tá cuide muck savage agus tille go stuff nu am. What's my humor? What are you waiting for? Party time. Oh, seach hiúil sin ná ní hánach se le dad de mar de gneach me sos go dtí humor. Just at the chéad chóirtin seo, diggin tú? Right. A conservative dad. Some man that cool the running machine. Look at you. Hi. We got her all right? Yes, Dad, tá. So, I'd make fun out fan the high dinner, Dave. Tell me go home, can you? Nah. Time I started, man. Thanks. Okay. Man. So, Rosa, I'm being to download all Kyolone, ne? Yeah, being a Tom or Fad. Can't stuff I want to hang on. Mick Jagger. Oh, gan doubt vi me crack coil sin yi. Nach ra me sa chéad ró nuair a chas siad is sléinin up dó agus mé scréchil. A da bhí an áit plóda, da bhí muid sa ciú ar fa ráúir a chlig. Mé héin agus cén tanna me bhíar. Di cuivan luminis. Nancy, bhí me héin an. Cuivan nuair a chan sé satisfaction. Agus fléas gan áit ar fad. Ah, tá sé Jack a jarma the anaver. Those were the days. Yeah, those were the days. Cai mé rá nach ra mé ag ggóúd ar chotainefach le fada. Ná mé héin. Agus leis an ian ará, bhí mé nervíseach faoi seo a nacht. Ban mar thu, nervíseach. Jackar a sinnach raidiúnt. Well, ní aim cuir amach ro vinnig. Tásúla gom nach mar sin a bheith. Tásúla gom sa freisin. Well, tá an choslacht ar an scéal go ben duine céanna tá tí fiorge se lug. Agus níl dáta bamsa ach gur go dair is atá siad a híle. Oh, for fluke's sake. Now what is some hensin? Tíige mar chéine arín tú fíoch. Níl mis an seach le cúna húrtruid. Tín dain is go dtí grasa chuid lomsan na gur mar ar saicúsin agus skilpal bhaid chuirta. Síle, tóga ré a cai be sé ar fad hart ar a bhád. Réchaí, bhil an ancumriú a rinne bu amach cloch sa muine le gorit. Roiinte te machad léanana in Aragont, le gorid fiú? Wel, hi mar dús ba ag sectúta had te tíanna bhíon. Chaid sína níla dean? Tre sin simúl. A han sinna cína cria go tan tíanna. Mín hi gléh sí fu go leor cáhar, ní sin na heidir am has má. Duna beile? Brena hásin, tá sena an amsar hílann seo agus creid weimse a go réitin sí le cholagan. Right. Well, beorm sé seo hútlum agus seolar a réiad go dtí cean áras na ngádaí. Áitin na reinlí searú. Mélar agus marcanní sa cinál sin ruta. Agus dtí na reinlís ina cíní an nóchtain chamá. Agus an féidirling an lína fóna ahrú go lua. Sílim go cheartran stéis a chuir lína go chean tamil. Ach má arhí muide nise ar a leid bheith fuise bh cinnte ag trílanse. Well, seas was réip héin as smaoine gomach muide an cúnta scríne chunealt na gléchan í tá tíochttasteach agus chuide te sin go mórgan leis an duine séimsú. Séile? Har bhil stracha í leh, me hílann sibh go godéis a leh gur mar ar a bhhain. Go má, beor an cad scrífáil webar nói, bula meisteach ar bála se bhuidim. Nis má leanan na gléchanna seo ré bhil an rutse híle gan tádarrán ar a ficus tú sa fón. Gtísin? Fágaí go duine le lást ar dús. I go leorgan na cásanna is emotional response a vín san stalker lorug. Tóig weimse, tá mé hééis déile le cásanna an torte hana. Enis, madam. Gur míle maithagat. Ná habre? No, dar ire.
don ní nocht. Dwi'n me an tanmh go joas. Well, tas agad gvet mi sé seo a dhéana ríis an mar be. Sé sin má hastíon. Ó bhrála mé dhéanamh ríis. Well, feice mé hartú mar sin. Sa caifig an dat. Feice, cínte. Cur me gléchart. So Dave, feice mé ríis tú. Right, okay, see you later. Slán. So, tá sé bit ais. Waar sem siad isteach? Bearm sa bheith géimeach tá cúpla gléocht le déanamh agam. Feice me ho. Ihuá. So, Nancy, Gera Michael Douglas. Fuck, yeah, right. Ní chéad an gneach tú sús flirtá leis. Agus scantar tú an fearbách wen. Nis níl sean samsa leis. Cura, tá sé luafós. Se go fearste an dúir sin ná nó midar be. Brana, ní hasí in competition be. Agus rinos, cepatas a do chuid na rosta bhile ag Mike. We have to shop around, sweetie. Anyway, can't wish that was fag is all. Right, I wish back. Okay, I'm right. Well, hello, sweetie. Goid Eric ó chrusta sin. So surim sa tá lochta inis. Ní an nocht a réine. Ní roi an bhála sé géist. Bhí go jazz leis. Bhí go jazz leis. Ní cá dom sa bheith go jazz leis, bíon tosa jazz golóir leis don bhirrteaching.